Mimi niseme nikiwa hapa nyumbani, uchaguzi uliisha, sasa ni wakati wa kazi. Hawa wananchi wanataka kufanyiwa kazi, hawataki mambo ya siasa. Wanataka barabara zimalizike, hii uwanja wa Rolling Stadium imalizike, watu wawekewe stima, watu wajengewe barabara, watu watengenezewe shule. Mambo ya siasa ilikwisha, na watu walichaguana, wakachagua president, wakachagua deputy president, wakachagua MP, wakachagua senator, wakachagua governor. Saa hii tupatiwe nafasi tufanye nini? Hitie kemanyane hedi ya mote kihora moka ekiuraga nemwanyita leu raitha tore wa mahiti agithie kwa mabuku nigetha akimwire mukani njuragire tigana agikorwo wa mabuku ethambire egite akomete wete maguru iguru na mukari akimumoya moya kiongo akimuhuraga kisi hitine kerimo kati kerimo hitine kerimo kati kerimo wa mahiti aito ne momoi nemomoi uga wa mahiti eure andu aitu ri kuri undu nyuo mutoi maundu maya marathie na mbere kuri undu mutoi nemoi ka mutioi nimurona nimurakemona nimurakemenya na inyuo tondu muri andu ogiri ithe mutigukira uguo mwetereire kahinda gakinya ri mimi niseme nikiwa hapa nyumbani, uchaguzi uliisha, sasa ni wakati wa kazi. Hawa wananchi wanataka kufanyiwa kazi, hawataki mambo ya siasa. Wanataka barabara zimalizike, hii uwanja wa Rolling Stadium imalizike, watu wawekewe stima, watu wajengewe barabara, watu watengenezewe shule. Mambo ya siasa ilikwisha, na watu walichaguana, wakachagua president, wakachagua deputy president, wakachagua MP, wakachagua senator, wakachagua governor. Saa hii tupatiwe nafasi tufanye nini? Niguo murenda kana murenda oteti kana murenda oteti ndimwire atiri andu aitu a Nyeri nie ndioi maundu nie ndire muge muno no ndire kirimu ndiriraria kandi riaria ndiriraria kandi riaria ketorute wira twi ciana citu irakuire haha 21 tuthike ciana icio no nie ndimucokerie ngatho ni uria murugamaga na nie na nyumba ino itu enjoy Nyeri ino itu tondu ni ya field march thenda ni kimathi inyuo mutingendia ruriri no mwendie ruriri no mwendie oguo nie keni edute wira na inyuo mukire oguo omona kaundu ri mugore kabuku karia kairia tiguo kabuku kairia mundu atwaraga ritemwe akandikirwo atwara kilo 2 akandikirwo atwara imwe na nuthu mwisho wa mweri agoka na kabuku gake agatarirwo kilo ciake akanengerwo mushara riu na inyua atongoria atwina guku no murandika ni murandika mutahi wa kahiga atwara kilo 5 ri mukamwandike atwara kilo 2 mugeka atia riria agayuka hugira mushara ri to kabuku mukaruta andu othe mahingurirwo kabuku o mundu akandikirwo weka kaundu ukandikirwo waria kaundu ukandikirwo na inyuo tondu muri andu ogiri inyuo muthomaga marwa
na inyue mwacurirwo maitho nĩ mbaka tene gũtirĩ ũndũ mũtoĩ na mũndũ rwacirie mũrĩ akĩgu inyue mũmuonie tu maitho mũmuonie maitho tondũ inyue no ithuĩ twarĩ kuo no ithuĩ twĩ kuo na no ithuĩ tũgakorwo twĩkĩ katiguo wapi hiyo simu yangu rekejaria karwĩmbo kehaha nyone kana no tũine ndiũka wapi simu mikrofoni ingine wapi mikrofoni ingine wewe nana nyingi cia wendo warurire uano wage kuyuna mumbi mwene nyaga shikamu Nige gavira jabashaita timo oruagira kobo jabashaita ikerora morori neiro egekoyo na bobi wende nyaga twakoya Totike hotonero mwene nyaga twakuhoya haunega hau niho turi nĩ mũkwenda twarĩrio nĩ ngavana witũ Mũtahi wa Kahiga mwana kĩhoto gitũ gavana